Duar baguri epicel siamai phu mondol sing ingtia hin pen pherang ke mai ke phapon lason si kedam tang phai kuni ni phai isiani lakhain koi rathok duar baguri constituency duar baguri epicel siamai phu mondol sing ingtia hin pen pherang ke mai kang ni ponang ko kalam theke lapu henlo manu nepo kona pesi manu nepo intelengli political yong se lan ke thek rat pote pini ko piposi da council power videla third grade fourth grade sa kori kiri ne ge hang namni ta goti dam nai pini himonto ko pimana pingkhat te toleram ke kroilo pini ko pima hala da piyo sairega na pingkhat te toleram ro hang ke kroilo la so politics sam velum ke charli a ren le langdam pusa me ke thek jai sa thek chala pen kama ren le langdam pusa me lage Karbi Anglong adi sige pilo rada tum Karbi Anglong asem ge pilo putela ke Karbi Anglong rada tum sige pathe sita me hala disi abangka me thang jong jung pen ke charli ke chipa duk pen se ame thang ke thek ke pen se disi ki ma ta siem ge kali de Karbi Anglong rada tum se pini pina son bat ko pen lage chipin na gino lage temporary non ke dam tang an se tammi ko pose chipin da khailo MP होता बॉक्स की का काउंटिंग ते दो पिक प्रॉक्सी पेन रेगिंग में रिच पहाय थेराक में भी मानते हाई डेट लो कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रक ता हाई डेट लो पु कनिंगे थेराक में भी मानते रेगिंग पेन प्रॉक्सी पे से के हाय लाहे ची थेराक नहीं हॉक पेट के हाय मानते कली दे यंते ला सो पोसे न्याले तुम एपीएससी फन नंगाकार बॉक पर तंग हो पॉलम में के तुमके चुजेंग बात जर तने तुम बैंक yang ni tum nang karbok lang ni tum char yung tung te pen kroi tang tum te pen Karbi Anglong aran mat kroi kre kini pini Karbi Anglong aran tu tumi dek nang jon mos osomar tatan ong te tuliram rong hang atum tim Karbi Anglong tung ke klem chok che po bangke chini ala pini atok ano ke do heme jangre ki bi ki thi sar pi sar photo manta chini tim Karbi Anglong tum nang ke cari pen ke Karbi Anglong long bang ke kang ne ke nang ye tim kichiru lo la pen ke cholong nang ye pot cholong le dalo ke claim nang ye po claim long le dalo po bang ke la da ke chini pa me bini ke pacho bay ko na lo pote ile tum thek dam long lo wo reng about sai tum phan se ke claim don pini dorma pi dek the bill ke claim tum contract claim than bill pi dek the la son da tak se ke dam ta along se ta me Karbi Anglong pe kono BTR long se tame campaign ki kurida ha Boroland long se tame Meghalaya border hota long se tame hunda campaign ni kurida Karbi Anglong atum se pena konon het jong bihali na se tame handa ta ke campaign da Karbi Anglong apoi sa men se hala bank ke che ge bi tumba belek ha district long ta campaign na po belek Meghalaya nat state nata campaign don lo la pen ha BTR nata campaign don lo la sol de poisa war lak lo pini da ka jerong hang pierong guest house ta patang te de lo pini on inta tim Karbi Anglong tu tera pung bor pung to war ke cha ong silang no dak lo seta mi pini on inta bonai tek the la sil la hai totally failure ke thek long pen pulote kuna se tim Karbi Anglong pan kiro mi dim ke do quality education ko nasi ke do ile tum thek dam long lo la so pose nili tum episasi pen ke 6 schedule teng pen autonomous state palong nang po la so ke mang se tum pinier ni tar jak thip la penali tum bank ke 6 schedule bank ke hard truth adha ke than chot punte neli tum ko people ente aprang pen ente full than thek de ente neli tum non ta than thek the aprang da than thek the तेनाले तुम थान ठेक नहीं पोलो कॉन्स्टिट्यूशन रोन टेंग पे थान ठेक नहीं पोलो जे पिनी इले तुम सर जय सर यों से आहोक अलांग के पचो बे अलाम से के थान रे पोतेंते केचे के बिया सोबन वोटर लिस्टिंग थान जी पोटा पिलोंग ले ट्रेडिंग लाइसेंस पिलोंग ले इलेक्शन नंग पथुदो लोंग ले पुला हाई की पुपर के एंते कॉपी पोस्ट एंते इंडिया गवर्नमेंट पे तमे आसाम गवर्नमेंट पे तमे कॉपी पोस्ट दा वारेंट ऑर्डर बिदिया लोंते alang pan erase da nahi polonte lai ke than tap pute
Sitame kalidet constitution aron pen ketan. Apose alang li ketan chokla apose pini Assam government tum sitame Supreme Court High Court puno sitame alang jai sar pan ke thang ta chubi no dak lo atema constitution ateng pen ketan pen apo. Lase nyine tum six schedule along banke kece ke be tum election ang pathu dolong le potana dolong le lapen ke dak hunang yok dolong le poke komento ni pen than elo seta me pini la dak tim Karbi Anglong to ke pacho rai banke je tuliram long hang masi kheruni long ma kinin je da je voter list nang than lam bi tang je la dak long le jo long le to election ang pathu dolong le to poke ke pacho be po lai ke than dam ani nge pathe dam ko pilon de ke chok che ma lo nang le to CM ban chi ong tha na pen pini Karbi Anglong lo election nang pathurun de pin hikki si krore pin pen em nang long do lok dak deupania constituency lo hala mukut monto pan nang le tum pu hai lo ma te lam the si bang ni ye tek lo ma te ni ye tek the la sin lo son da thakalam du pikle non ni le tu na ni ye non Assam long te tame ke dam tang MP candidate MP ki thodo na dim pen komama ke hai dim an ke non by election do lo ठीक सोन रखते हैं नॉन सिंहासन लोग ता बाई इलेक्शन तो नहीं अल्लाह मेर बैंके और मोर्सिंग तो सो दिन कॉपी पोसी पिनी काउंसिल पेन बाई इलेक्शन दो नहीं पु लसो लाम तनंग तुम निंजे तमिलें ते आरोना तेंग बेतना तुम के निंजे रेजी पुटे नंगले तुम टेक्सर रेसर लो पुटे ना तुम नंग थान पो नहीं लदकता सिंहासन लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी ता नॉन मन बाई इलेक्शन दो नंग पो पुमे नंगली लाचनिंग लेंग ता निंजे था सोशल मीडिया लो मनंग साठिग्राम ता निंजे था जे dak ke by election do wek nang popo la sinang litum la hai ipsc pan tuliram no hana ping khat pik lo pen tuliram ro hang ta bor ipik lo sitami un e pini nang litum nirtumasar jai kathar pan la pen ang tong ite phan nang litum ke pa bhak ji paching noi bor ipik lo sitame hala ang tong ite talana kilu bengali pini alang ang tong tita chini je tuliram rong hang ke klem me ma hingno ma chok che ma ke alang chini pa me pose nang li tum jong he le jai kathar pen ne tuma jai sar pen ang tong inti spokesperson pan paching no ji putame nang le tunam bor idum tame la ke ne tum party ching no ye ne tum ke apology chitong la sine tum non ta claim da pet down da pet ke nani tum nang thek long le ma meeting long hoi chitong lap le le lo I long a meeting se go te mo ne na ma se present lap nai do lap nai pugela gi ne ko mani ke a phu pok so dat do yi mani ke pinya kam ching kan le da le chitong e de lo inun bak ma ni ba chitong non de ke po la hai party ke chiton te pune tum panang yong dun la sinang ne tum la BJP lo cham cha to ba ke ma tha chila chet tha he mo ne tum nang le tum hem prek se kenang ji lipute karbia khege yok wan se kenang ji pote nang le tum nang se chipa do dun tha ake chok chelo pini Karbi pe tum a okke we ke che yor long da ne tum pudulo la son ke claim nang ne bang so to la son Karbi pe tum panang lang rep hala so long sitame e pe se tum ke party ali nang cho en dun punang jo la penang le tum pini ani nang ling hopen ching pu hai lama je PGR VR long le la toliram long hang batai kon lo Karbi arat pane pacho be ji vikson popu piniar ni vikson alam ninje lo ma ninje je claim ta claim kle a hok pen nang le tumbang ninje je nang le to la media nang to sartenge je PGR lo metu le vikson popu nang le tum ninje hai lo ninje je toliram long hang batai kon e chak elo akam claim hai no ma claim kle la sila hai alam mangke hiji meme mentu meme alam mangke arju meme alam mangke Karbi Anglong rat tum pan than rat pandu re ne pini nang le tum se confusion ke ban Karbi Anglong lo ato no ke do Karbi tum pan nang le tum se ke pamang hu ni le tum hok lam than po nang le tum ke na nang kalile chok che na da nang ninje dun po nang pachi hodun po la so lam ba kalili kala nang ar bodun po
la sini tu episode tum ke a hok pe si pinion in ta claim bom la nili tu mek thang a pok phan poson te ni tum ke pinion ni beleg a party long ruling party long te don la puta ni tum dun de ke cholong le na tame nil tum claim thiam lo art jap thiam lo rat aphan art jap thiam lo te tame nang le tum bangala poli penale tum pu bangala lo pini Karbi Anglong ara tum chi hok pik lo la so apota ki claim pi yo ni pu ong dung Karbi Anglong ara tum chi hok he pini ke che ke be tum si pota na no lapo ke che ke be tum song le nang chirai no lapo po bang ke rong a jo bang hang jo lo nang le tum di phu do ko atokono Karbi Anglong atokono dam de ponan tum arjulong le lo hadak di phu long ko ma lo pote ko ma tum se ke to popote pini BJP rolling along ke do tum se oda ke prime hak bang ke hoda ke council long ton kur tum se di phu do ko do cholo ge hala council long ton kuro tum ma lo pote la ke BJP chamcha bana kente la ke gopi ma tuliram ra hang ke ninje lo la so po se lang tum ke la tuliram hang gopi ma ke than chok ngot chok chino ta me kroi do repo pen tuliram rong hang ke claim akam ana bang ke nali tum bang chok lab lo pinap Karbi ke phanle bang ke che ke be tum me hingno no vi red claim red pote ta mi nang tum ke me selo posi popo pina Karbi Anglong le bang Golakhat district Nogo district Meghalaya district Nagaland state Meghalaya state Nogo district Golakhat district nang palo lap posi ta me nang tum ke me selo posi pudun rong bo athe mana tum bang ke tuliro ro hang pimana than la se kroi choji athe mana le tum a brain along ke tuliram ro hang fully nang was elo ke nang tum mane nang le tunge tuliram ro hang nang ping khan alam bote mesen lo kita me ba ki tum nang ping khat ke la ke nang le tum bang ke aki me pota king no si thek long la se nang le tum pinio ne ta mo pen ke chi than lo pjr long le alam ke na to chu jeng ba jero ning ye pen solar project long le alam te tamelo nang tum pulo na ong dung ara tum bang ke nang chi don si ong no nang chi don de ho da nang chi don de 70% mani nang chi don de na pe han dak duplicate pota le keron kali pu nile tum phana pu hodak ra tum nang chi pa klang don jo ni si nile tum ke la solam ta ke wa original pota do ko apot si hala dak original pota ke duplicate a pota lage po komando ke ninje pote tuliram no ha ke ninje polonte nane to tuliram no ha pa arjuno de cho arju ai dela la se hodak solar project long se tame nane to ke ali long no nai po pana la se Karbi Anglong ra tum pini sexdul kichini po tame komando pini nale tum pulo political wing pen political way pen le lang dam lote alang li tuliram ro hang ke jai kathar a student manu ne pu kona pe si manu ne pu intelang li political yong se lan ke thek rat pote pini ko pipo se da council power vedela third grade fourth grade sa kori kiri ne ge hang namni ta goti dam nai pini himonto ko pimana pingkhat tuliram ke kroilo pini ko pima hala dak piyo sajrega na pingkhat tuliram ro hang ke kroilo la so politics sam velum ke charli a ren le langdam pusa me ke thek jai sa thek chala pen kama ren le langdam pusa me la pen habitiar na ta campaign non lo ta sol de poisa war lab lo pini dak kajirong hang pierong guest house ta patang te dela pinion inta tim Karbi Anglong tu tera pung bor pung to war ke cha ong silang no dak lo sita mi pinion inta bunai thek the nasil la hai totally failure ke thek long pen pulote kuna si tim Karbi Anglong phan kiru mi me dim ke do quality education kuna si ke do ile tum thek dam long lo la so pose nili tum episode pen ke 60 teng pen autonomous state palong nang po la so ke mang sa tum pinion in tar jap thip la penali tum bang ke 60 bang ke hard truth adha ke than chot punte neli tum ko pipo den ta prang ben te full than tek de ante
ยังในตุ้มโนนตะทันเทกเทอแปลงตะทันเทกเทแต่นั่นในตุ้มทันเทกไหนยี่ปนโลconstitution ron ateng pen than thek nahi polo je pini ile tumasar je sarli yong se ahok alang ki pacho be alam te ke than re potente keche ke bia soban voter list sing than ji pota pilong le trading license pilong le election ang pathudo long le pula hai ki pu por gente copy post ente india government pen tame assam government pen tame copy post da warren order be lonte alang pan erase de nahi polo onte lai ke than tap pute Sitame kalidat constitution aron pen ketan apose alang li ketan chokla apose pini asama government tum titame supreme court high court puno titame alang jai sar pan ke thang ta chubi no dalo atema constitution ateng pen ketan pina apol lase nile tum six schedule along banke keche ke be tum election ang pathu dolong le pota na dolong le la pen ke dak gunang yok dolong le poke comment tu ni pen than elo seta me pini la dak tim kan biang long tu ke pacho rai abang ke je tuliram long hang masi khiruni long ma kining je da je voter list nang than lam bi tang ho je la dak long le jo long le to election ang pathu dolong le to poke ke pacho be po lai ke than ke thandam ani nge pathe dang ko pilon de ke chok che malo nang li to cm ban chiong tha na pen pini Karbi Anglong lo election nang pathurun de pen hikki se krore pen em nang long do lok dak deupania constituency lo hala mukut monto phan nang li tum pu hai lo ma te nam the si bang ni ye tek lo ma te ni ye tek the la sin lo son da thakalam du pikle non ni le tu na ni ye non assam long te tame ke dam tang mp candidate mp ki thodo na dim pen komama ke hai dim an ke non by election do thik son ta thaksen te non singhason long ta by election do nai alam mer bange omor sing tu so din copy post pini council pen by election do nai pu la so lam ta nang tum ningye ta milen te arona teng pe na to ke ningye re ji pute nang tum thekser reser lo pute na tum nang than po nai la dakta Singhason long constituency ta non man by election do nang po phombe nang li la chaning leng ta ningye tha social media lo manang sa thegram ta ningye tha je dak ke by election do wek nang po pho la sin nang li tum la hai ipsc pan lam nang ke hoi tap nang khoi pru la so lam mang ne to nang chi don nu ne lo pen kroi ta thek te lo pen non la sa mang nan to chi chin nang le tum kono ne SDC hut congress ho non bjp hut party ke thom nang le tum nang non duel party ke thom malong se non nang tum do bom do claim at pen ta ni le tum ki puji bang ke la lo Karbi Anglong rar phane pachini la lo je hemprek palong le la pen ke il tum six dur power one thek the he ki payok ye la pen ke longri long pacharai kom ke ta e PTKA hin lo last party lo political party ke la pen a phit ke party am hanang thek piklang me sitam me la ke hemprek ke hang party ta kali lo longri long pat ke payok ye party ta kali lo pen he ke jing hona party ta kali lo non political party ke last lo 1952 Karbi Anglong district long lok pen la non 2024 an setame la banke a hok pet a political party hemprek one way banke matro epitasian vela la so pet political mang nang thek lang me setame khal hai political party ge me thang pok phanan velo pen hemprek one thek thelo la se non social organization setame son lo social organization to mang nang thek lang me nang do lang me setame social organization to setame non pen na mang nang ka patek o social organization an ke la ke mek thang apok pan chalo la si social organization ta mang nang thek pigala belek a song da nang form pigala a committee ta pen political party ta mang nang thek pigala ta me setame epsc party in lo last lo la ke jet lo english alphabet adoka we akhor inkoi ra trok lo
ing koi ra trok pen ke jodam ke jet an velo la ke jet hello non episode si ke jut silo la pen a par ke avelo political party ta velo pen ali data nang klang klelo pen ke claim tom ta la ke lak po claim bang velo ange karbia kheita ke vir po la sin non nang ni tong la pota ke ron sami nir tum a hok pen ang ke ron na bangela a hok pet karbia to se potalong vek nai nang li tum non pen ang yong non det a pota pi pe ko po ni li tum nang ke yong don ke lalo mo claim der pin ang ke yong don ke leve o so prak yang eda pit prak ang thin pu ya leve po sin non betan ni tung ke a nang kang thin non so a prak nang kang thin non cho la sin nang li tum la hai alam Karbi Anglong arat pan pachihori ni tung klar dak pen episode si tung ke claim long ke nang li tung nang pachihodun ja kamelo Karbi Anglong arat ta episode si alam nang ke than bang sa hok po sin nang li tung deng ponoi po sin ni chuning rilo la sin pini episode si 26 kong duar baguri episode si pen nang pachini lo lan sin ni lam ton kono kado